Pamirsa rahinan galungan puniki kantun memargi ring tengahing pandemi. Ia diastun asa punika krama kaptiang sayan telep laksana yang si modreste anyar melarapan disiplin prokes. Sani mejanten upacara adat miwahnya ge kesehatan sida memargi imbang. Rahinan galungan kemargiang 6 bulan apisan, agen mikelingin kemenangan Dharma melawan Adharma. Pina ke edan rahinan galungan, katahnyane krama ngaturang serana bebantenan, marupa asil gumi ring pura umum wiadin merajan, pina ke cihna rasa para maning suksma tur sembah bakti majang ide sang yang widiwasa. Galungan puniki krama kantun ngelaksanayang ring tengahing pandemi. Nanging kaaptiang galahi mangkin, krama sampun sayan lumrah, nganutin pola hidup sehat, miwah prokes ring serahinan ipun. Ya diastun kasus kauningin sayan tedun, nanging krama mangdes tatu waspada santukan virus COVID-19 kantun ngelimbak. Ring kuentenan prakanti sane becik, kejangkepin rasa sagilik seguluk pantaraning krama, keaptiang sidanes limbaknyane klaster-klaster anyar. Nemonin rahinan suci galungan, mangde side keanggen nincapang serada bakti umat, majang ide sayang widiwasa, mangde kaicen kerahayuan sajeroning lintangin pahan-pahan kauripan. Taler gering ageng pandemi COVID-19, sida digelis matilar tur perekonomian sida mualing limbak. Puturatna Bali TV.